Ubah Titus W. Khan Chief Executive Member Kakasil Settlement District Council Ulong baka Council Kasokya yak jingtmu ban pentrikam yak CPC bat CRPC habaro kawe ke jela. Habakan tho yak jingkran umentirang ba ka jela Meghalaya baki Atomas District Council kendang piteng ban pentrikam yak board jingbishar katkum ka paragraph saw bat san ka 6 schedule ubah Titus Ulong baka KHDC kan yak kran baka sarkar jela hakasin kong ban 1. Ulong baka jingsokya kalong baka sarkar katmu ban penmi notification baka CPC bat CRPC kan pentrikam habaro ki yang kasyari ke jela Meghalaya bat kan ni kata yak board sinsyar ki District Council. Kengalai i ketua jing pensyai nak yang jong CM halo ketua kentin ke bawang ba it's still the right powers from the para 4 and 5 of the constitution still there de andre kai ka bangi pat ni ya long concern kalong halor ketua jing om bahkan ni ka notification can apply in the whole state all codes in the state of Meghalaya. Okay, di itai de jing long concern nak ada itai de jing long concern nak ada tu genre wat nak taru nak kalian gedungi ngendam ya keduk biang lamun de banya flash out ini kata haduk bangin dalong clear namar bangin kuat bagan ni kan notification kum bangalong bahkan dilute lani kan penduk bor ya ki bor joki district council ku tadi ka bangin nakalian ke jomi ni long concern ka jingong jong siam gari ka ba shisha namar ba ladaki pendon kambakla ya kan ni kan notification kamu hi katai ka nakalian kayong bisyari kan penkesan ini namar ya ka powers ka bangiyo mangi kalong constitutionally tinata kadaw yu siam ukran ni ya ka badai tamban rei wala katarung ngin kwa ban penbunkam mo ngin kwa ban penbunkam ba ngin hap ban lek syakashari tingi dak kerpa ya ka sokar ba nadu kan notification ni bangin sutu depa nadu menta kenang bakanum keta adil abu